dimension y'iby'Imana n'umwuka wera ukavuga ngo aya magambo no yamubwira ariko aya ngaya no yamubwira akamenya kumenya ntibaza bavuga byose nkabahaye baraga turuzi bene babantu bazabereka umuntu akamaza akamubwira ngo edi ngo ibintu ngo bimeze neza ngo yaho uracara umwana ati ubanza ugende wige neza umwuka w'Imana ntazatera akajagari kandi umwuka w'Imana ntazatera intimidation kandi sinokomeza ngo mumbabarire ko ndavuga nje uko nigishijwe n'ukonzi nimuvuga ngo amen kurya umubiri ni kuzuhereza agaciro kuruta uhagaze hano ukaririmba ariko murumva ukuntu abantu basigaye bamenyera ibintu by'Imana mukiziture mukizane kandi nihagira umuntu ubabaza ati niki gitumye mukora mutyo mumubwire muti databuja niwe ugishaka nuko uwo mwanya aracohereza hano amen amen urakoze cyane nkuko twari tubivuze dushimiye Imana kubwo amagambo menshi amaze kuvugwa haba mu ndirimbo haba no kubahagarikiye tumaze kumva amagambo atari makeya iyi message yangezeho shaka kuko tuyisangira namwe muri uno munsi haleluya hariho ijambo twumvise ku muntu warongoye yadusomeye amagambo umwami Yesu yavuze ariko na amagambo asa nateye ubwoba na amagambo asa nateye ubwoba ubu ngubu tuzadutarama tugasenga tukakora imirimo y'Imana muzi ukuri ntiwomenya umuntu uzukora neza nkuko bikwiriye ngo umenye n'uzukora uko udakwiriye hano twobimenya ba ntibishoboka kabisa kuko ikimenyetso kikwereka kuko ndahaye nkora ibikwiriye tukabirebere ngo navuze ijambo ry'Imana neza birashoboka kuko no rivuga neza ariko Imana yaje kubikosora birashoboka kuko no ririmba neza ariko Imana yaje kubikosora ugasanga ibihaye amanota make hariya Yesu yaravuze ngo saba avuga ngo mwami bazinjira mu bwami bwo mu ijuru ngo ahubwo ngo nabakora ibyo data wo mu ijuru ashaka hepfo sinzi niba yahasomye biravuga ngo benshi bazambaza kuri urya munsi ntitwahanuraga ntitwakoraga ibi noneho bavuga iyi mirimo yose tuzadukora wumvishe ukuntu umwami Yesu azobasubiza ngo azobabwira ngo nimumve imbere ntiwigeze kumenya kandi ubu pastor ari wo murimo wanje naravuze naruha nkarohoka ariko ivuge ngo ni ukuri sinigeze kumenya uvuga uti nakijije abarwayi nirukanya abadayimoni mu izina ryawe ego ariko sinkuzi iryo jambo ntiriteye ubwoba ba iryo jambo riteye ubwoba bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga ngo ibyo tuzoza dukora sinkaza mbikora kugira ngo abandi ba pasiteri banyemere sinkaza mbikora kugira ngo abakristo banyemere oya nza mbikora mpaye mvuga ngo yego ni byiza kunemera ariko mvuge nti ese ibingibi nkoze ijuru rirabyemeye nimuvuge ngo haleluya aha yavuga ririya jambo nibutse ikintu kimwe yavuze ngo yavuze ubu ngubu aho iterambere ryaziye abantu bari mu kugira ibiterane ibitaramo amakonser bakagenda bakabyandika bagashira amafishi bagasohora n'ama invitation baba bishoboye bagashira n'amatangazo ku ahantu henshi bakabipostinga nzo tubibona yavuze ati hakabaho umuntu bamwandika niyenda umuzi w'ijambo ariko bamara bakandika hepfo ngo bagashiraho twatumenyetso tw'ibiguruguru
uzosiba nakazi kiwe azoba hombye, ariko uzosiba uzinga umuriro uraka. Birya gushigikira uwatumiwe. Nimuvuge ngo amen. Ntibigatume ukoresha amarangamutima ngo watumiye bashizeho ibimuri byinshi hasi. Uzovuge ngo ese no mu ijuru ibi bimuri birahari, kuko turiko turakora umurimo tuzobazwa tugeze imbere y'amaso y'Imana mu ijuru. Nimuvuge ngo haleluya. Gushigikira edingwe nka haba naho no haguruka mu giterane nkavuga nti ndamwemera kandi ni byiza kwemerana, ni byiza gushigikirana. Nabigereranije na wa munsi, hari umunsi abafilisitiya barwanye n'Abisiraheli, Imana ikora igitangaza gikomeye. Sinzi uko Imana yari yabaye uwo munsi. Naganiriye n'umwana umwe twarasenganaga dutahanye, arambwira ati hari nasenze Imana kandi nari nyizeye. Ati none ibintu nayizeyeho Imana ntiyabimpaye, ngo aje kumbwira arambwira ngo sinzi ingorane Imana yagize. Imana nta ngorane yagize, ahubwo wisuzume ni wewe woba wazigize. Nimuvuge ngo amen. Abafilisitiya baragenda barwana n'Abisiraheli, ngo bamara kurwana n'Abisiraheli, Abisiraheli babona baraneshejwe, baragenda bazana isanduku y'isezerano, kandi isanduku y'isezerano ni Imana yabaga. Nimuvuge ngo haleluya. Abaza basoma Bibiliya nimumbwira ibintu byabaga mu isanduku y'isezerano. Harimo inkoni ya Aroni, hakaba amanu, hakaba n'ibisate by'amategeko ya Mose. Sibyo bintu. Nukuvuga ngo muri ibyo bintu uko ari bitatu. Nimuvuge ngo haleluya. Muri ibyo bintu uko ari bitatu ni Imana yigaragarizaga. Inkoni ya Mose bisigura ngo iki? Inkoni ya Mose bisigura gucishari kamara mpaka iziba mu matorero y'Imana, bamwe ngo nuyu abandi ngo nuyu. Niko byabaye ku Bisiraheli. Mose aragenda arababwira ngo nimuzane inkoni, buri muryango wose uzana inkoni. Buca inkoni yande Yaroni ariyo yarabije. Imana yonyine iramutoranya, pana gutoranywa n'abantu. Nimuvuge ngo haleluya. Kubera iki iyo nkoni iba mu isanduku y'isezerano? Nukuvuga ngo iteka ryose Uwiteka azabe. Ntabwo ari abantu bazabe, ni Imana ihabwa icyubahiro. Birashoboka kuko mwese mumpereza amajwi Imana igacisha mu murongo. Kuba harimo manu birasobanurwa ngo Yesu niwe mutsima wamanutse uvuye mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Manu ni ukuvuga ngo uzonjyaho ntazapfa iteka, azaba hawe ubugingo buhoraho. Reka mvuge n'aka kantu ntaribagirwa. Reka nkavuge ngiye kuvuga ku bantu baza bahunga ameza. Reka ndivuge murifate neza badi. Iri jambo murifate neza mu ntunganyeho za ibyo ngibyo, kugira ngo nabo tudateranye muri kano kanya bagire gute mbahaye iyi message. Ubu ngubu bari mu kuvuga ngo kuwa Mungu hazoba isangira ryera, hazoba meza. Bakagenda bakinjira, abaririmba bakaririmba, abigisha bakigisha, abakristo bagategera ijambo ry'Imana. Wa mwanya wa meza waje kuba ishengero yose rigahaguruka rikita hanze pastor. Hariya muri Yohana haravuga ngo ngumuri wanje ntamwe n'amaraso yanje, uwo muntu nta bugingo afite. Kubera kuzuririmba nimuvuge ngo amina. Reka kubaza ikibazo, ese kurya umubiri ni kuzuhereza agaciro kuruta uhagaze hano ukaririmba? Ariko murumva ukuntu abantu basigaye bamenyera ibintu by'Imana. Hagaze hano kuri podium uko ndabigisha, nimba mpaye nabifatira uzifatira n'amezi, uzosha kubisigura bageze imbere y'amaso y'Imana. Ariko kirazira kikaziririzwa umukristo guhunga uruhimbi. Bankumbariza mugenzi wawe mwicaranye umurebe mu maso mubwira utese hari ubwo wigeza kubikora? Ntagusubize umumbarize gutyo gusa.
isi wanyu nibazoza batangaza kuko niyinga hari uruhimbi uza witunganya nizotuma uruhunga. Breza la voya tasi celebre. Nimuvuge ngo haleluya. Imana na Yesu Kristo, Imana ntiyo kwifuza data pe aho kwifuza yubikora kuko irabishoboye. Ariko Yesu agiye guhereza abigishwa biwameza umutsima na divayi. Divayi representa amaraso, umutsima representa umubiri wiwe. Nibwo yavuze ngo nifujije cyane uyu mwanya nari narawifujije, nari narawubuze, none umwe mubonye alitamani saa ya Pasaka pamoja na wapendwa wake wote. Katika pendo lake kubwa aliyashinda majaribu. Ariko reka kubwira mafi, Abisiraheli bagize imyaka 430 mu gihugu cya Egiputa, ariko kugira ngo bahabwe umuvuduko ni nkabene kwa kundi ko kurasiga isasu, gukora kumbarutso. Imbarutso yahagurukije ubwoko bwa Israeli. Imana yabwiye Mose ngo genda utegure Pasaka, nawe barayizana ugahunga. Nimuvuge ngo haleluya. Iri jambo muzorimvugire Kofi. Muzovuge ngo umushumba yaravuze ngo guhunga amezi nicaha kitari, kandi ni wowe ubuhaye wigirira nabi wenyine. Nimuvuge ngo haleluya. Reka nkubaze, nimba amaraso y'intama yaratumye ubwoko bwa Israeli bwari bugize imyaka 430, amaboko yarabufite akarekura agacika, sigananswa amaraso y'umwana w'intama. Nimuvuge ngo amen. Iyo ibisata by'amategeko byari mu isanduku ry'isezerano. Nimuvuge ngo amen. Nukuvuga ngo irya jambo Yosuwa yavuze ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamirisha akanwa kawe, uzobizirike ku mutima, niho uzohirwa mu nzira zawe zose. Ese iyo uri muhira ubu ngubu telefone ko twazishize no mu bitabo byacu, uza wibuka gusoma Bibiliya cyangwa uzuyisoma iyo bavuze ngo dusome muri Mariko? Nakabazo nkubashije ntukansubize pi. Uzusoma Bibiliya muhira cyangwa muri telefone yawe habamwo Bibiliya, cyangwa habamwo YouTube, Facebook, Twitter. Nimba nta Bibiliya ibamwo ugenda ushiremo Bibiliya, uzusoma Bibiliya muhira apana kuza kuyisomera hano gusa. Vuga ngo amen. Esompereza ngo gende pagarare hariya ku muryango amaze muzizana. Nange shaking nizoza mbona nta Bibiliya irimo. Shiramo. Muranyemereye ko muzishiramo? Hari bamwe batemeye. Muremeye kuko muzishiramo? Sawa. Nutayishiramo uzobubeshe n'ukuri. Soma Bibiliya. Yo nibyo kurya byiza. Nimuvuge ngo haleluya. Yasanduku ry'isezerano edingwe we baragenda bararinyaga data. Imana iryamyemo, Abafilisitiya baraza iremera isinziriza kwisinziriye, irareka Abafilisitiya bayishira ku bitugu. Uza yigeze kuriramira kandi uza we yari umwisiraheli, ariko kubera kuko atari uwo mwarewe yagaragaje kuriramira ngo arikoreho, ubwo Imana yamimwisha arapfa, kandi yaragiye kuriramira gusa. Ariko Imana iremera Abafilisitiya bayishira ku bitugu, baragenda baririmba victoire ati noneho na Imana yabo twayinyaze. Imana yamiceceka yigira zimza
iragenda irareka barayishitse. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ngo habe mu mugoroba amaze ngo icyubahiro cyayo ngo irivuruguta irivovota muri rya sanduku ry'isezerano. Bakagenda bakabwira umutambyi wa Dagoni ati genda guiraze mu wawe. Ati ni jewe nyagufa ngenda nyijane mu wanje nimara kuryama mwese. Ese muyimpa niki kibamwo muri iyi sanduku? Hari abahungu bigeze kurwana ngo reka barunguruke mu isanduka, ngo barunguruke mu bari 70. Imana irabica bose. Ubu ngubu hari abakristo bari mu kurunguruka mu isanduku ry'isezerano kandi bateneje ari amabwirizwa ari bamwe. Wirinde kurunguruka isanduku ry'isezerano. Kurirunguruka ni gute? Ni ukuririmba udahaye uririmba, ni ukwigisha udahaye wigisha, ni ugusenga udahaye usenga, ni ugusirimba udahaye usirimba. Ugasirimbira hano ugasirimbira n'ahandi, ukigishiriza hano ukigisha n'ahandi, ugakora ibya hano ugakora n'iby'ahandi. Imana ngo bibare kwivuruguta, babandi bose barayitinya bati ni mujane hariya muri kwa Dagoni isanga Imana yigenzi yiyo. Barajana, Imana iraceceka. Naho kumbe Imana yari kwishaka kugira ngo igere kuri edikota za Dagoni. Dagoni hagarara angahe isanduku y'isezerano amaze ngo nijoro Imana ngo iricura ngo irayireye ngiravuga. Abafilisitiya burya ni iki ngiki biringiye yikubita hasi. Takaririmbo muzamuririmba ngo ni Imana izi Hallelujah. Prese le vaya presque je sapredo. Dagoni irakubana. Dagoni uchayaguye. Imana ijefua. Imana ishowe. Iyakurira manizidimana. Tiararana nizidimana. Yararane na Dagoni. Dagoni iraremba. Dagoni irakubana. Dagoni uchayaguye. Bamaze kubona bigenze bityo bukaye mu gatondo. Nimuvuge ngo amen. Imana ngo ibateza ibishute ibateza indwara batagaza barwara. Abagabo b'Abafilisitiya baravuga ngo ikintu kiduteje ibyago ni risanduku ry'isezerano. None ni muyishireho impongano. Mureke isubiri wabo. Amen. Yari imaze gukora akazi. Bavuze ijambo rimwe ngo abantu bari mu gushigikiza abantu amajwi ya fishe ki ubu ngubu umuntu wese ko aregura ikigirwamana ciwe yadingwe we. Mureke umuntu wese abyose ikigirwamana ciwe. Ni ukuvuga ngo Dagoni yaraguye ijoro rya mbere. Ngo habe mu rukerera barahaguruka bati nimuze tuyegure rubanda ruje kuzuka rusanga ihagaze tudaseba. Buri muntu wese ubunyine ko arabyose ikigirwamana cye. Imana irareka ijoro rya kabiri none ntiyagitsinda gusa ikazica mu kuboko igaca mu kugura igaca mu mutwe ku buryo bidashoboka kuko bagishigikira. Ndahanuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ibigirwamana abantu bari bagize iminsi bahaye bashigikira. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Nta rugingo ruzosigara ku rundi. Amen. Muzobyibuke muvuge ngo iri jambo ryaravuzwe itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Amen. Mani habwe icubahiro. Bitatanye mu izina rya Yesu. Ibintu menge bza fini. Imana ihabwe icubahiro. Hallelujah. Hano dusomye amagambo makeya kugira ngo ndangize. Umwami Yesu Kristo hari kwiyinga buca bambwa
aragenda yarageze ahantu ngo ni Betifage. I Betifage ni kilometero cyangwa ibirometero 2 wo ku musozi wa Elayono. Kandi uri ku musozi Elayono ubu hayibona Getsemani munsi ukarangiza Yerusalemu hakurya uja busakagezi ka Gidironi. Nimuvuge ngo amen. Amen. Yesu ageze aho ngaho I Betifage ngo hamagara abigishwa biwe bangahe? Babiri. Arababwira ngo mugende muri kiriya kirorero. Muragenda nimuja kwashika murasanga indogobe izirikanye niyayo. Mugende munzanire uwo mwana w'indogobe uziritse. Kandi turaheka umuntu wari we wese. Niyagira ubabaza nimuvuge ngo amen. Amen. Mumubwire ngo umwigisha arawukeneye. Ati nimumubwira gutyo nta yindi discussion arahita bahereza iyo indogobe muyizana. Indogobe mu gihe cya Yesu ni nk'imodoka. Nika kuri ndo sangiriya modoka yawe hari ya kofi. Wayisize uhayogesha cyangwa hari Paris. Namara gushika utabonye uko nabonye ifunguzo zayo nkema gushika nkayifungura. Wombo dukandeka ngo nuko gusa. Haba nuko ngukunzi ye wobona kuko nyikeneye. Ariko wovuga uti kujane he. Indogobe rero kuyizitura utabwiye nyirayo nuko nyina ari Yesu wari wayitumyeho. Baragenda ngo bamara gushika ntabwo basabye ngo se mwene nyiri indogobe ninde tuyimutire. Yesu yaravuze ati nimumara gushika mwana mushika muyizitura. Kandi ntihagira ubabaza mubone kumubwira ngo umwigisha arayikeneye. Aho ngaho yari kwakoresha autorité spirituelle. Nuwa ngo yari kwarangiza imbaraga z'umusaraba yaragiye kunesha byose ngo yigarurire isi n'ijuru. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Nuwo mwanya itorero tugezemo. Hallelujah. Baragenda barakizitura ubwo ngubwo ndagira ngo ni nyiracu. Arabati iyo ndogobe mujanye he ngo umwigisha ngo arayikeneye. Ati ni umwigisha uyikeneye. Ni mujanye. Barayishorera baraza. Yesu ngo amare gushika ayicara tegera muri ko murantegera tegera ngiye kurangiza ngo amare kuyicaraho ubundi ndogobe bazabanza bakayigisha kugira ngo iheke umuntu. Ariko Yesu yayicayeho yandogobe itimenya kumuheka. Bisobanurwa ngo iyo Yesu agiye kukwinjiramo ibyinshi azabikwigisha yakugezemo. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu uri mu mpemu yera ni ngombwa ngo asobanukirwe iby'Imana ishaka byose. Amanuka avuye aho ngaho I Betifage yinjira mu gisagara cya Yerusalemu. Agiye kwinjira abantu bose barashobana. Kubera ko Yesu bamwishe. Abayuda ngo baravuga bati dore wa mugabo yuri yicanda cindogobe bari bafite ubuhanuzi. Baravuga bati uyu munsi Herode n'ingoma y'Abaroma fini. Ariko Yesu ntiyaja kwa Herode. Bishatumye bamwicaga pastor. Yesu aramanuka bamusasira ibitenge bamusasira amashami y'imikindo yandogo biragenda iyicaho. Usarire iyo umuntu afite Yesu mu mutima wiwe nawe bo gusasira. Ntabwo bari ko basasira yandogobe bari ko basasira uyicayeho. Imana ihabwe icyubahiro. Mwana wa mugihe bazogusasira ntukagira ngo bari ko barasasira kofi. Uzomenye gutandukanya aho ngaho. Aho niho hagoye. Ako nakamye n'abantu bashiriyemo. Yesu ntiyaja kwa Herode ngo yinjira mu rusengero. Ngo amare gushika ngo atangira kuraranganya amaso ngo asanga ngo ikanisa ngo barihinduye isoko. Ko baragurisha inuma, ko baravunjisha amafaranga, ko inka ko zirabira, intama ko zirahebeba. Yesu ngo amare gushika ngo aravuga ngo ariko kubera ko urusengero rwa data mwaruguze isenga ry'abambuzi.
ngo bibuka ijambo ryamuvuzweho ngo ishaka ry'inzu ya data rirari. Nyabona mwuka byaramwe ishaka ry'inzu ya data ribarye mu izina rya Yesu. Muri ko murabona ibintu bihabikorwa mu rusengero. Basa bavuga ngo kudandaza inka ngo ni bene ibyaha binini pastor. Bene ibyaha binini. Ibyaha binini byari bisigaye bikorwa mu rusengero. Umuntu akaza akigisha, umuntu akaza karirimba, umuntu akaza ariko yasohoka ari agakora icaha citwa ngo ni kinini. Kuri abahaye adandariza mwinka. Yego. Abandi bari ko badandariza mw'intama. Intama no kuvuga gute? Intama ni bene babantu bazi gufata Bibiliya neza bakayibumbatira. Bakavuga bati hano hari umukiranutsi wagezeyo. Bakiga kugenda bukeya, bakiga no kuvuga bukeya n'ijwi rigufi. Wa wundi bahayacuruza intama. Kuko intama iriyorosha. Kimuza muzibona ukuntu zimeze. Niyo bagiye kuyica wowe uzayica abantu. Nimuvuge ngo amina. Abo bari ko bacuruza intama. Abandi ngo bari ko bacuruza inuma. Inuma ni iki? Ni ugucuruza impano z'umwuka wera mu rusengero. Turi kumwe? Kimuza mubona kuko umwuka wera bagereranya anakurya kwinjiwe. Inuma. Yego. Impano Imana yampaye nkayidandariza mu rusengero. Birahari pastor. Birahari. Muza mureka tuvuga uko biri. Uvuze uko biri ntaba yishe. Yesu ngo arareba ngo aravuga atariko aka kajagari naka ngo azinga umugozi. Bamwe azavuga ngo yarabakubise baramurindaga se. Ubwo ngubwo ngo yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Nimuvuge ngo haleluya. Ngo azinga umugozi ngo bararanganyamwe amaso ngo arahinda. Babandi bariruka bonyine. Umunyabyaha ngo ntawe umwirukanye. Ngo arawuzinga hari umwana umwe wambajije ngo se ngo iyo batagenda yarabakubitaga. Tireke kitaranditswe tureke kukivuga. Tibahagaze. Mvuge ngo iyo bahagarara aba yarabakubise se nari mu mutima wiwe. Bahunza atabakubise. Nimuvuge ngo amina. Aragenda ngo asohora zanka, asohora zantama, agurusa zanjiwe. Naho abadandaza amafaranga narimbi bagiwe. Ngo nabantu bakunda kudandaza amagambo. Ntuzubona kuko uyu muntu afite urudorari zingahe zazivunja ngahe ko abazito mureke kubivuga kubw'impamvu z'akazi wogira urudorari rumwe ariko ukavunja ahuri mesh nukuvuga ngo abantu bazi kudandaza amagambo, abantu bazi kudandaza ifaranga zigereranywa na za zindi zadandajwe mu rusengero. Azavuga ijambo rimwe kwijabe rimwe yaribwira umuntu umwe bukira kwijabe hose yahakumise iryo jambo yavuze. Nukuvuga ngo we yavuze rimwe ariko yungutse menshi itu. Akaza gahamagara umuntu umwe akamuteranya ku wundi muntu. Nukuvuga ngo abari bakunda ba muntu bose yewe bakagufaho. Wazuhura n'umuntu uteze ninde waduteranije uramumenya gute? Ni umuvunjayi wo mu ikanisa. Ni umweshanjeri. Hari bamwe akanwa kabo bakagize forex. Kandi bakaba abakristo bakaba bahari. Tukigisha tukaririmba tugasirimba ariko abo ngabo mpaye mvuga ntabwo ari mwebwe nabiriye mpaye mvuga mwumvisha ari wona tunze urutoki muri mwebwe. Nimuvuge ngo amina. Reka ndangize we. Reka ndangize twumva indirimbo z'abana b'Imana. Yesu yakoresheje impano yitwa ngo nukumenya
kwerekwa no kumenya biza bigora abantu, biza biconfusing abantu. Kwerekwa ni nkuko nohumiriza gutya. Ubu ngubu twicaye hano nahumiriza, Imana ikakuzanira igashira taburo yawe yose. Uko nukwerekwa. Ariko ijambo ryitwa kumenya ntabwo ari ukwerekwa. Ijambo ryitwa discernement. Niri jambo Yesu yavuze ngo nimugende muri kiriya kirorero murahasanga indogobe zibiri. Bakagenda nyine bamara gushika bakazihasanga. Ni nguku no kwicara hangaha kababwira nti hatambutse imodoka itukura irimo abantu babiri. Bariko baravugana aya magambo kandi bagiye hanyanaka. Iyo ni impano yo kumenya. Kumenya ni iki? Nuko no kwitegereza musuke twahuza amaso. Kagusoma papa. Ni impano yo kumenya. Yehe niyo bagaza bita mu Giswahili ngo ni utambuzi. Utambuzi ufite impano ya utambuzi. Iyo uje wo muhaguru haguruka. Wo muhagurusa wo muhobera gutya. Nukuri kw'Imana. Ukama wumva hawa amagambo yiwe yose kandi iya kunani umuhobeye ntubuki mumenye. Yego pe. Changwe haba no gutomuhobera ko muhereza kubo nkuko nguhaye bidagara. Ayiwe. Ukama wumva amagambo yose abantu bari muri level bari muri dimension y'Imana n'Umwuka wera. Ukavuga ngo aya magambo no yamubwira ariko aya ngasi no yamubwira. Akamenya kumenya ntibaza bavuga byose nkabahaye baraga. Turuzi bene babantu bazabereka umuntu akamaza akamubwira ngo edi ngo ibintu uko bimeze neza ngo yaho uracara umwana ati ubanza ugende wige neza. Umwuka w'Imana ntazatera akajagari kandi umwuka w'Imana ntazatera intimidation kandi sino komeza ngo mumbabarire ko ndavuga nje uko nigishijwe n'ukonzi. Nimuvuga ngo amina. Wohabwa amagambo 10 ku muntu ukamubwira rimwe gusa naryo kwa upole mu bugwaneza. Kama ndugu akiasirika murejesheni kwa upole, muchukuriane mizigo kwa upendo. Biragatabwa kubwira mwene si jambo rikamukomeretsa ntiyakagira uzokomeretsa bukagira Imana we. Haba naho yoba yacumuye papa ntiyakagira uzo none yakomeretse nawe ugiye gusongera isibe. Nimba usanze yakomeretse muvure mwomore. Niwo murimo twasigiwe n'Uwiteka nimugira gutya mu izina rya Yesu. Nimuvuge ngo amina. Iyo ndogobe yari iziritse reka mvuge ku kiziriko ndangize. Ikiziriko bazirika ihene, intama, inka. Heki wacu niyo tutagaza tuzirika inka. Mana we. Ninkoko bazazirika. Yego. Nukuvuga ngo iyo umuntu aziritse itungo ryiwe uba ufite impamvu y'igituma uriziritse. Swat aho hari imirima, aho hari ibintu ushobora kwangiza. Kandi iyo uziritse itungo ryawe urizirika ugahereza umugozi imetere rya tungo ritabasha kurengaho. Ikiziriko kiragatsindwa n'Imana. Nukuvuga ngo iyi ndogobe yari iziritse ngo kwirembo uhasome. Abinjiraga bose mu gisagara barayibonaga. Iyo ndogobe yumvaga urusaku mu gisagara, umunsi habaye amafete, umunsi habaye amakwe, igategera gusa ntiyari hanguwe kuhagera kuko kiziriko nticahageraga. Yarafite imetero agarukiraho. Amaze umwami Yesu aravuga ngo sinoje gucungura abantu ngo sigiriya ndogobe kuri kiriya kiziriko. Wamwumvisha Yesu? Nimba Yesu yaragize impuhwe z'indogobe, ni wowe watagira impuhwe zawe uyu mugoroba wa none? Nimuvuge ngo amen. Bavandimwe, ikiziriko iyo Satani amaze kukuzirika, kandi ureke nkubwira icyo Satani aza kuzirikisha.
satani ntaza kuzirikisha umugozi yazanye, aza kuzirikisha umugozi yagusanganye. Iyo asanze kamere yawe yatwawe n'ubwibyi, ni uwo mugozi akuzirikisha. Iyo asanze waziritswe n'umugozi w'ubusambanyi, ni uwo mugozi akuzirikisha. Iyo asanze uziritswe no guteranya, ni uwo mugozi akuzirikisha. Yamara akakureka. Kandi ngo satani akunda kuzirikira abantu hariya ku irembo ry'urusengero, akareka umugozi ukinjira mu rusengero. Ariko ntushobora kuva ku rusengero ngo utere intambwe zo kwinjira mu mwuka ugeze kure. Shaka iziriko kirakugarura. Umuntu agasirimbira ku kiziriko, umuntu akigishiriza ku kiziriko, umuntu akaririmbira ku kiziriko, umuntu agacurangira ku kiziriko, umuntu akaba umuyumbe ari ku kiziriko, umuntu akaba bishop ari ku kiziriko, umuntu akaba apotre ari ku kiziriko, umuntu akaba prophet ari ku kiziriko. Nimuvuge ngo amina. Sandi Yesu Kristo. Ariko Yesu agira impuhwe ziriya ndogobe. Aravuga ngo nimugende muyiziture. Kandi niba babaza ngo ninde yizituye, mumubwire ngo umwigisha arayikeneye. Muri uyu mugoroba wa none, mbwiye imbaraga z'umwijima n'ikirere, mbwiye imbaraga mbi zose, ngo aba bantu bateraniye ahangaha, umwami wanje arabakeneye. Nimuvuge ngo amina. Ikiziriko warugize iminsi uziritswe, imbaraga zishobora zose zikuziture, ubashe kugenda. Kundi ndirimba imwe muza muririmba, ariko dufite abana batoya batayizi yose. Kundi verse ivuga ngo na kambali ya uzalimu, ntako wo kambali ya uzalimu uziritse. Iyo uziritse uba uri hafi, unakaa karibu na uzalimu. Hari ahandi mu gitabo cy'abacamanza havuga ngo kure y'intambara z'abarasana Imana ihabwa icyubahiro. Ntiwogera kure yaho utumva intambara kandi uziritse, kugira ngo uve kuri ico kiziriko ukoreraho imirimo y'Imana. Warabimenyereye, ukacuzurizwaho, ukakivugiraho ruga, ukacandikiraho amandiko. Satani kavuga dandika amandiko nta kibazo, uvuga kuri ruga nta ngorane, genda wigishe bagukomera amashi, ariko ndakuziritse. Uyu mugoroba wa none Uwiteka kuziture mu izina rya Yesu. Nimuve hasi dusenge, kandi tubwire Imana ico kintu cyonyine gusa. Nitumara dutanga umwanya, umurimo wose ukorera mu rusengero, uvuge Imana ngo mpereze umutima ukangutse, uzinutswe icaha, uzinutswe ikibi. Imana idukure ku kiziriko mu izina rya Yesu. Akabalea Prezele faya kote deskije zala Mathias waruziritseho kugira ngo umwami Yesu agukoreshe.
Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, abana bawe bari imbere y'amaso yawe, kandi ni wowe baje gushaka wenyine nta wundi. Turi hano twese kandi tuziritswe n'ibintu byinshi. Mana yo mu ijuru, ingeso zatuziritse zikadukoresha ibyangwa nawe. Data wera w'Imana, tukaziririmbiraho, tukazigishirizaho, tukazikoreraho imirimo. Tubabarire Mwami Yesu, uziture buri muntu wese kuko iziriko cy'imbaraga z'umwijima, amaze uduhereze kugendera mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe. Abarwayi bakire, Mwami Yesu Kristo, abafite ingeso zabananiye ubaziture, abafite ibyaha byananiranye kureka ubaziture, utuziture tugendera mu buntu bwawe Mana. Bibi zilibriva Israel alobodozana, abaziritswe n'ibyifuzo bibi utuziture Mana, abaziritswe na kamere utuziture Mana, abaziritswe n'amagambo adashimishije utuziture Data, utuziture Yesu Mwana w'Imana. Uduhereze kuba muri wowe iteka ryose, tugirire neza buri muntu wese, yumve kuko abohotse, yumve kuko azituwe, yumve kuko akuwe ku rugero rumwe ashizwe ku rundi. Abakozi bawe, itorero ryawe, abapapa n'abamama, abahungu n'abakobwa, abana bacu batoya, utuziture kubituziritse Mana, utuziture Mana, utuziture Mana. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bize bihora bibana natwe. Nagushimiye kuko ubyumvise, tugukomeye amashyi kuko ubyemeye mu izina rya Yesu.